เว้นกันกัลคอมนะฉันจูกันเสียตังอินตูนกุม2024ระเซียนนุฮิลคาวซิลอินทันนะตัวระเฮียน HPC และ ZPM Party ที่จวนพอหูท่ากันตีคุณยังไงมาเช่นที่จูอินเบียกนั่นเองอันก็ละจวนวันนี้จวนตัวพลามากันตัวเฟลเทต้าจุลัยวันนี้เฮติลายกันอินเรมนั่นทุกทุงเตเพรสมีเตมาsign na hun kan president ve te ZPM party president le HPC president ten min ni pui do na chomi min man pui the in local hi kan lon tak tak ani ti kha kan soi masa Silung Hill Council chungchang he hetianga in rem na te signature te kan han pek ma hian atlang pui han tar lang thuak kila thain ka ringa Silung Hill Council he kum sang ni so pariata Mizoram Sarkar le HPCD te in rem na siam na tanga lo piang ani tichuan CM Chief Executive Member uma tichuan in Chief Executive Member he pali anoma chairman le vice chairman uma ten planning board vice chairman le board member pali te anom boka tichuan in kum amasa beratan kum sang hile so bakwa November ninga khan in thanwei khatnan neya tichuan tun din hmuna hianin ZPM le HPC ten sarkar na siam meka chu bial som pania ZPM in bial ni HPC in bial thum changin sarkar na tunai na siam mek ani chu atlang puin tuna HPC khilai sin Long Hill Council kan kalpui de dan mek kan report thei ni sela tuna hianin an council he miniko ason sel angin komin office an neya an headquarter sakortai akhianin NEC funding in tuna hianin an building to construction kalai mek ania chomi chung chu aizola hian an function ri ani ti kha kan report tela tichuan kan program angin han kal taila kan ZPM lampang atanga kan election committee assistant secretary puchona pulal chon tuanga lal chon tuanga kan sign turate kan chiar chuaka a signature hanin pek na po boy pui hal mai turin ka so anga a tho me chumi ma chuan introduction pathum lek te hi kan siam anga ke hi silian lunga kani tuna ZPM hian consultant kani election committee headquarter ZPM hian vice chairman in ka boka ten kaveila me he pulal lian so ta ZPM headquarter president ani ten ka dingla me he puro singa HPC chairman ani ti jong kha introduction kan sia manga dang chu HPC president ani puro singa kha introduction siam ni se ti chuan pul chon tuanga report te peya kan han sign tura agreement sign tura chungchang te
atu lang han soizau tuin ka some Bayule Boynia Elaya program kan romhan san so kan sia tong khan HPC le ZPM party ten tun sin lung in khan lo am turatan ho na kan duanga chu Boynia hian ho na thong sai kan tum mani chuan kan puthung hi ka siam swakanga Zoram People's Movement le ma People's Movement Convention te ho na puthung Point October ni khat sam ni somile pani thole ni hian keini party Zoram People's Movement le ma People's Convention te chuan kumin sam ni somile pani ya Sinlung Hills Council General Election nei tura thova lungrual taka सरकार ने सियाम में दूर के पेन हो कंगन की कंठो हो ना तो थोंग के जो पकड़ना सीटिंग सेमना सिलोंग हिल्स काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसी सोमपति ओमा ZPM in सीट लिया अंचमाना HPC in सीट ली अंचमान पदिना बियालिन सेमना ZPM in बियाल लिया अंचमाना चुंग बियाल ते चु bial padina huai buang bial pathumna suang pui lon bial palina banbong bial pangana ratu bial parukna new verbek bial pariatna bordai no bial pakuana zongmun bial som pakhatna sai pu bial pariat anianga HPC lam in nan chanbe tu chu bial pakhatna kholian bial pasarina sapordai south bial somna northing bunle bial som patina sai thai te ani anga hei ti party pani tena anrem ti chuan enge mobik thila tulna te lo mani chuan siam dang lam le te ko nani tura ngai ani pathumna ministry din dan tu Ministry at Sango in Sem Dan to he in Khan Rizal Puan Kuna Sorkar na siyam kaya kanom Chuan Party Pahiten an langay tuam Yeli Palina Sam hi Somhile Patum MLA General Election ZPM le SPC te Ingrem na Putung te ka Sorkar na kan siyam ani Chuan Tiloting Tura Mala ani ang Achunga thoho na point te ki keini ZPM le SPC te chuan kan khoma kan thoho na point te ti lo thinga sarkar thatak siam turin theitop soin ha kan la zel do na ni e thuthung hi kan khoma pa ti pa hi ai o in anuaya mi te hian ming kan sai ne ti ani ya anuaya hian signature ming sign tu turin pula lian so ta President Zoram People's Movement le Puro Sima President Mark People's Convention te ming da ania ani padihian party ayo in ming anjiak do nani ti chuan khongai takin kan president padi te kan so manga heta ming zia na hian ming sai sakala ti chuan kan ming zo na kan sai zo huna kan sai pe be to kha pakhat kan in pe thonga ti khan kan in khen don nia ti chuan chu mi so chuan ti bai in bu kim kan agreement te kan la na na yang tu chuan rum lo mang la change dan bahkan tidak kalau sen
tingin kain buko na andun ang tingin sa kain buko na oo lo mo me Kailangan first statement was exact ang ngayon. Ay, siya naman. Sa ngayon, isang to Buena Sanchit Bumi, local com, Song Teh, ZPM, like HPC Party, Sibay. Kasi kung saan isang lipatung, MLA General Election, Makan, Kili, ZPM, like HPC, Techuan. Toho na kung kalawsiyak to Saan isang lipatung, MLA Tanpuyakan, Bial Patung, Serloy, Bibole, San Plate, Kalaw Tokoton. Ho na tutuwakan, Saan isang lipali, Sinlung Hills Council, in Tanpuya, Toho Zel ni Second Tia. Suchu Bozuin, ZPM la HPC, Techu, Kanin Peso Tazera, Dudani ng Lawle, Basi Dani ng Lawte, Siyang Zelin, Etiang at Hokho Tay Turian, Nurual Takin Tutug na, Kansiyam Chow Tay Ta Ani. Sinong Hills Council Noy Ahian, Constituency Song Pani, Omin MLA Constituency Patum Ahuama. Kung saan isong pakwakhan, Mipui Kutlang na, Insan Pasadercho Nelo nito Kami sungkan MNF la HPC in Kopchuan, Sarkana, Alo Siyam Tony. Tudin Hunahian, ZPM la HPC den, Sarkana Siyam Mekin, Sanghi Samti Palin Tan, Loom Tura Po, Tokhoba, Sarkana Siyam May Tumin, Toho Natikong, Kalaw Ziyak Taita. Kalaw Ngay Kakto, Then Inual na Helaya Tikong Abika, Zia hikan share le na. Hekan thoho na tutunga chuan pakhat na bial som panio ma hian ZPM in bial riat changama HPC in bial li an changa ZPM chantu bial te bial hina hoi buang bial thumna songpuilo bial lina van bong bial nga na ratu bial rukna new velvet bial riat na sakot dino bial ko na zo mun bial som pakat na sai pu HPC santur bial te bial khatna kolian bial sarina sakot dai south bial som na north jing mun le bial som panina sai pai te ania Thoho na tutunga kanziak ngin ministry ruanga michu ministry siamuna party panik te hian kanla duang dawn ani. Tundin muna hian he Sinung Hills Council area MLA constituency patni Serlui le Tuibol te hi MNF MLA te Tlinani. ZPM alo sarkar nu hian ZPM hian nasa takin heng biala te hian ma son ani. Korang sanga tuna chon member po ZPM te hi tamper kan lo ni sau te zera MNF po tun ma rural yan akan ngai kha kan lo khum chau ta Congress phe chu khotina an chu san chu chu ani ber mai tunin khana po hian an ding ani chuan patumna yam takin an om zel donin ala tu min khana hian keni party pani te thoho na hian mar mi puite be se na siam thar na sa sarkar lai kalphung thar kalpui mek te mi puin kan laka be se na sa tak an ei cho zela chuti rolin HPC te na movement geng tu nun na tam tak chana lo be tu te an lo ni boka kan thoho na hian nam thim lungpu mar mi puite na sa takin kan lama tang turin na chok tho mek ani
ZPM le HPC trang tun hi kan sarkar ani chuan sang hi somdi pathum kan tho ho na thu thung te kha kan bo su zel dona kan lo soi lok tawngin HPC headquarters po sakordaya ngei kan da don ani kum sa kha ko som ko pali a Memorandum of Settlement te Sinung Hills Council Act 2018 te tilo ting turin ma kan la hanga Sinung Hills Council thune na mum mal takasiam sak aniang ato bera chuan Sinung Hills Council area bial som pania mi puite ZPM le HPC ho hi min vote a min kho kat turin kan so ma chu State of ZPM in Sulkhana Chelmeka Sinung Hills Council of ZPM le HPC tang dunte ka Sulkhar len chuan pason na konga sakle zonin kan thok thei don ani chu wangin kan kuta rural na min pinge turin kan somin kan ngen tak leu chu ani ka Sulkhar ni helai huna kan kalformian lo kan tia tin ini HPC te ni china zona an claim career an mi ti lai te po kha an claim reu va ani lo kan sarkar tuna kan sarkar te ne na kan tho ho ma hian congress te po lo sarkar wa emet ko lo sarkar wa so ti lai kara chuan Sinung Hills Development Council kha kum som ni lai kan lo function wa kan area chung hi kan han ena sarkar ku nu ma son na le til ti hi atlem khop na abi takin sa kordai kan khopu ya son Sinung Hills Development Council ku tu sa kordai khuan lo chu ma chor tur hi soi tur atam lo le ani chu wangin kan sarkar kal to te kadem ni lovin akeni HPC lampo ha kan lo zir lo ve te po ani ma na amar o chu tun sarkar thara hian be se na sang tak kan ne ya chu kan area chung develop hi kan du ber ani tam takin in lak san le nge mo te po min ngai mai thei ma se chu ti lam hoi ani lo local pheula sakordai a vervek in handu vela tang sot ma kan son lo zele zawra ma an fual kan ni sia chu mitamu thein om alani chu wangin tun sarkar thara hian ma son na mutla soitla ai riam mi hringina an om chung zong an chor tu hi mu nge kan be se wangin tun sarkar hian be se na sang tak kan nia chu wangin he sarkar din ma tang to khang be se na kan nia wangin tho ho na hi kan lo sign to wa tun tu ma hian tho ho na kan han ti tak na ani na taka chuan kan tho ho to wa abian in sim dan kan soi ho le mai ani de ber zo ka chu wangin ke ni hi HPC hian atleme mo atame mo ti lam ai ma in kan ma son na tur hi be se na sang tak kan ne wangin seat lempo ni se kan thok ho ni mi wa chu wangin kan ril ru an na lo wa lem chang klem zo ka po kan ngai lo wa thok ho tur kan ne wangin atampo kha eng ma ni chung lo tlem po eng ma ni chung lo ti ang devin ngai tu na zau tak main he tho ho na hi kan sai na ni ti kha kan soi duwa chu wangin ke ni lama chuan atlem le atam ai main amma son na al zel tur zo kai hi kan clear chu ni ti kan soi du tlem in kan soi ani